ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Aya sen görmedin mi? Ol tor adamı ki olar iddia ederler. Biz sana nazil edilen kitaba ve senin olol nazil edilen kitaplara iman getirdik deyip. Olar istiyalar özlerinin davalarını şeytanın huzuruna eltsinler. Ta aralarına hükmettirmek için. Ve halani ki şolara emredilli şeytanı kafir bolup ananmasızlığı. Ve şeytan istiyar şoları gumrah edip haktan taş etmeyi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Ve her vakti ki şolara aydılsa Allah Tebarek ve Teala'nın nazil eden kitabına ve Resulüne gelin deyip, şonda münafıkları sizden yüze vurup kabul etmeyen görürsün. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Pes şoların hali ne tariqa bolar ve näme ellerinden geler vakti ki şolara bir musibet yetişse özlerinin eden emeller sebepli. Ondan soň olar Hudaňyň ady bilen qasam edip sen huzuruna gelerler ve aydarlar biz senin gayriga gitmegimiz sen hukmuna razy bolmany gitmedik. Lakin biz istedik yaxşı formuna açylsyn ve aramızda tawafuk hasyl bolsun diýip. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Şolar ol tor adamlardır ki Allah Tebarek ve Teala onların kalbindekini bilyendir. Pesten onlardan yüz gaytar ve şolara nasihat et ve şoların kalplerine eser edecek söz ayt. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ve biz hiç bir Resulün iyi vermedik, meger Hudaňyň izni bilen şolara moti bolunsun diýip. Ve eger şolar sana moti bolmany, öz eziz janlaryna zulmeden wagtlaryna şonu sen huzuruna gelip de mağfiret talap etsediler ve Hazreti Resul-i Ekrem de şolar için Hudaýdan mağfiret talap etsedi, onda şolar Hudaýy afwetýän we gözeştetýän we rahmetýän tafardylar. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Pes iş olaryň güman etýän formunda däldir. O sen Perwerdigaryň bilen qasam bolsun, olar mümin bolup bilmezler, ta seni öz aralaryndaky ihtilasa we dawaga hakim bilmeseler. Pesten şolaryň arasynda hukmetsen, olar da şoňa razy bolup öz nefslerinde bir narahatlyk we darlyk tapmasalar we bekolli sana muti bolup zahiren we batinen teslim bolsalar.